barakallahu fikum. More asimwe umunyishengerokazi wa Rwampara niwe yakwatiraho Abasiraamu barukurenga muri 300 omuri Nyihanga Town Council na n'ibyo kurya ebirumwe bihimba obuhunga shukara hamwe n'ibindi eby'okusiibururukiraho. Twabahiriza kiritano za zomcheri kiri za shukari oiro hamwe na monyo. Ogu yashaba Abasiraamu aba okugumana bayamba batahi babo hamwe na no kwetwaza je kandi abatunga obuhwezi bayereka amashemererwa. Murebe ngo cyabeho mwanya cyabato mu bundi kibase kuberiza hehi na Ruhanga wanyu kandi no kubahinduraho ubutwaza kandi ubuzima tugire imbabazi tuzigirire n'abatahi bitwa batijaha twabajwekera kandi okujwekerwa kwitu bakwakira. Omuzigito gwa Nyihanga twashemerwa munonga mama witu asimwe more kutwijuka akatusiburura muri natusakira muri natukore ibintu birungi cyo kumugambira cyo nakita nangwa no mbakuma mugambira nase yaringanitwe. Omugandi owazira abana bashatu muri Nyabuhoko Kajara Ntungamo atunjira obuyambi bwa nyuma yo kumworeka mu makuru gita Agacencwire. Obuyambo obu buhirweyo abashomire Shitunga Primary School omwaka gwa 1992 kandi baraganise na no kumwombekera enju y'omurembe. Akwati cyaburijo nituzara abana bashatu kandi wabaziri twarebere video watuhereze twari muri bitengo by'amani twarita ubuhunga twarita esano y'uburo twarita esano y'obushera twarita ubuhunga twarita sabuni bene birabini bayambaho kandi twatsinda twashashura biti ibiri buri zoba mara meza abiri rero tuje tube tongera enju yo yonka ni ncheto ine nto kutegura mbwe tugira ngo batwereza taskitwa bija tuje tume twaheza kupima tugende tu designing ka plan akutukubasa tugire icyo twakora ahantu iki. Umwana ubwo yaheza kuzara abana bashatu kuna barebere imbere y'ibabire barumu nkaterera mwame Elias ndukurire muziga ndikwebuza ko abana ba Ismail baza kufa uko mukazi yaza kufa konkani nyenda kusima TV West habo kuba mwena bariyone bakoreba murangogu mwena mugurebera bwa TV West ubundi tubeta kuza kukwata asimu tukabasa konka mwe barabarebe ba TV West eka ije atkwata ya stega TV West yayireka abantu bona yayireka abanyamahanga bazwa mwena abantu abankwatira n'abakibeno bankwatiraho mwe bare munonga Tohanga akantorana teineka runjikona Ahabwa TV West and area Sertugusa.